Kiambĩrĩriene Murungu nombere igũrũ na nthĩ. Nyuma ya kũthũrania rũũnje rũrĩa rwarĩ igũrũ rĩrĩ nthĩ ĩnjũmũ ĩraumĩra. Kũringana na ũtaaramu wa gĩsayansi, nthĩgũrũ ĩnjĩ ya kĩthiũrũrĩ na ĩrĩ na mũraini njũmĩganĩtie gatagatĩ icunjĩ bĩrĩ bing'anene na riĩtwa EQUATOR. Tuge nthĩgũrũ yetu nĩyo ĩu nandĩ ukaja gutaka kithiũrũrĩ gĩkĩ kwĩna arĩa ũmba kũgita mũraini ukethera wĩna nusu ĩmwe barũgũrũ na nusu ĩngĩ bogaiti. Mũraini jogu nĩ juju ĩtawa EQUATOR. Nthĩgũrũ yonthe ĩrĩ na nthĩ 195 na kiu nĩ nthĩgũrũ 13 akĩ mũraini jojojo EQUATOR njũkũrũkĩrĩte. Kaunti ya Meru mwakene jwa 1975 rungu rwa ũrĩa warĩ rais wa mbere wa Kenya Jomo Kenyatta, iro thirikari yekire kibao gĩa kuonania EQUATOR nterete Gatembe gĩcigo mbunge gĩa Central Imenti. Gatembe nĩo mũraini jwa EQUATOR njũkũrũkĩrĩte ndene ya Meru, no getara Gatembe ukethera kwĩna kibao kĩnjĩri gĩa kuonania EQUATOR kũrũkĩrĩte aja. Mũraini jonge ange jura juji kena mondo ene ya Kenya kwina mũraini jwe na nyuke na juju kibao na kwina ange gwitawa Maseno na aria Nyanza na yujo kurukirite o point yu chionde ichiekiri bao. Ende ntukoterua thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ministry ya utalii ibathamite kibao giki kia EQUATOR na wari wa kilomita 1 gwĩtakariene kamwe kana wenda mwira mwanki na rene gĩcigo mbunge kia North Imenti. Gĩtũmi kiongwa nĩ kĩrĩkũ? Twathiagia ujo muno nonto organization ĩrĩa gwĩtwa Kenya Tourist Board KTB nĩ twete offer bauga bagatwa ibao bia kuonania ara EQUATOR kurukirite ndene barabara ile ndene Meru County. Kuringana na ujuzi wa mutaaramu wa kithomo kia geography, kuombeka teknolojia ĩrĩa yatũmĩrwo kagita kau ĩbĩtĩtie anini kĩrĩ kũthima mũstari jwa EQUATOR. Na igita rĩu kwathima no ntũ nĩ igita mũno 1928 teka kwindi twari na into bibi inge bia kuthima ta ora twina bio nande into bira twathima na bio bimwe biari analog ithimi bira twari na bio bimwe byamba kwithira ibathima inde bia kethira bati exact nonto yaura withara nyoke thima mundo kaja kuthima munda na makinya ugachoka ukathima nande na mashini nwithaira ni kurukithitia nini. Kuthamwa wa kibao gĩkĩ kĩa EQUATOR gũtemerũkĩte bwega mĩmero-inĩ ya kari ũntũ bara burigĩtie na kibao gĩkĩ kũmutwa mwanki ni antũ bara bate kũmenyekana kĩthea ni barutererwo Gatembe kana ni rutererwo kariene kamoi inaongwa Meru kũgwatĩra mbiribiri. Toria kereri twagikwa kwa ũtoro kariene ũrĩa mbĩrĩre gwĩkwa gĩkwara gĩta kũrĩmo ndiaja ite kũrĩma gũte munda jũrĩa arage kwa ni orwarire ndoijo ndora yanto kajwarira ragaja ile raraga byo bokori kwa bwarira raga ntobora ntega litiana kwete gwekero aja yewu bitine kuretwa kenda tudurana kikware kadithia tano gategati kabatwe kwa yedwane anto aba bweranga tikweta wowe ka impumbabu atathomete na turi TV anteto cia mana anteto cia gwĩtĩkĩrĩka gũtigĩra nĩ tũkũreta Weru kĩrĩ ũntũ bũbũ na kũthiria burumpatho ĩrĩa yumĩrĩte kĩrĩ atũri baba bantwĩre nĩ twaringire ngari maguta tũgwatanĩrĩte na mũtaaramu na tugire bete na teknoloji cia kĩnandĩ kwenda kũmenya ina ongwa EQUATOR ĩrĩ kũgwata mantu kĩmentu gwatanĩra na ũni Ntinyari Kinyua ntukia rũjũ kĩrĩ nteto cia Weru kureterete gĩcunjĩ kĩa 2 kĩa rũgono rwa mwanya rwa KIRIGIA kĩa EQUATOR.